Ada satu benda yang buat ramai orang barat terkejut bila datang ke Malaysia, iaitu tahap kemajuannya. Sebab kita semua tahu masih ramai yang tak sangka Malaysia sebenarnya dah berkembang jauh lebih maju. Salah seorangnya Mak Saleh ni. Dia betul-betul terkejut masa pertama kali sampai kat Kuala Lumpur dan nampak sendiri betapa megahnya Menara Petronas. One of the reasons why I find them so stunning is that they don't look like buildings. They don't have the shape of a normal building. It's something otherworldly, like a temple of some sort, but huge. Unbelievable. They're just amazing. I love them. Tapi walaupun semua kemajuan tu dah cukup buat mereka kagum, ada satu benda lagi yang lebih susah untuk mereka percaya, iaitu sikap rakyat Malaysia sendiri. Ramai Mak Saleh kata teknologi moden bukan benda paling mengejutkan dekat Malaysia. Yang paling buat mereka terkejut sebenarnya ialah layanan orang Malaysia. Pergi kedai makan, pekerja senyum dan layan dengan baik. Jumpa orang dekat tempat awam pun ramai yang ramah dan suka menolong. Mak Saleh ni pun rasa sikap orang Malaysia memang lain daripada negara mana pun, malah berbeza juga kalau nak dibandingkan dengan negara Asia yang lain. Thank you so much. One of the things that I miss because I live in China is that the pastry is not sweet enough. But whenever I come to Malaysia, it's absolutely fantastic. The coffee is great, very good. And above all else, the service is amazing. And when I say amazing, I mean that as a European, I'm used to a certain level of politeness. And you don't find that in China, not in a conventional Western way. But when I come to Malaysia, everyone is so polite. Their manners are almost exquisite. And not just in very high-end, expensive places, but everywhere. Everywhere treats you properly. Very politely. I love that about this country. I love it. Ya, dia memang puji habis sikap orang Malaysia yang penuh dengan sopan santun dan positive vibes. Bagi rakyat Malaysia, semua tu mungkin nampak biasa je. Tapi bagi orang barat, suasana macam tu dah makin susah nak jumpa dekat negara mereka sendiri. Dan adakah semua pujian tu berlebihan? Mestilah tak. Ramai orang barat sendiri mengaku budaya dekat negara mereka dah banyak berubah. Hidup terlalu sibuk, tekanan kerja tinggi dan manusia makin individualistik. Dekat sesetengah tempat, jiran sebelah rumah pun belum tentu kenal antara satu sama lain. Kalau ada orang susah pun belum tentu orang sekeliling nak tolong. Why is everybody so angry all the time? You go outside, you go in public, so many people just look pissed off all the time. A lot of people just have an RBF. If you struggle with making friends, building connections with people, maybe it's because you just have an angry, negative look on your face and people don't feel comfortable approaching you like that or talking to you like that. Negative energy repels people. If you're miserable and you complain all the time, people don't want to be around that. Get out of your own head and be friendly. Be selfless. Get out of yourself. People were telling me to not use a public transportation in LA, but I wouldn't listen. Now I know. I just got attacked by a homeless dude, literally in the bus. He slapped me in my face and ran away. Sebab tu bila mereka datang ke Malaysia dan nampak budaya senyum, tegur-menegur dan tolong orang asing masih kuat, mereka rasa pelik tapi dalam masa yang sama sangat kagum. Malaysia mungkin belum sempurna, masih ada banyak benda yang boleh diperbaiki. Tapi satu perkara yang susah dinafikan, sikap baik rakyat Malaysia memang meninggalkan kesan besar dekat hati ramai pelancong luar. Kadang-kadang apa yang buat seseorang jatuh cinta dengan sesebuah negara bukan semata-mata bangunan moden atau teknologi canggih, tapi cara manusia dekat negara tu melayan orang lain. Dan itulah yang ramai Mak Saleh rasa bila datang ke Malaysia.